Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Sapay kumata naragsak kan nakaradkad kayo lata. Babaan, tipan narabay ti Diyos, Ana Marswa. Welcome kayo manan, ngagbuya ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti may patangata nga drama ama ng biyanang kan biyag ti tao. Manipod man nga rod kanikab sa tita sa napudnanagan tintay drama. Kastiti ko nana. Dear manang biyanang, siyak ti asawa nga ingrata, tan nakasingsing pa ti asawa kanya ngamtang-tang sitak latta. Tagtagibas sitak gaputawan income kamang na kanya. Kasta kanayon ti balbalikas ko tunggal at dasaan miya pagkinawatan. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, agluto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apagisaw, nabaya ka dyak nangan itikasta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwam nga ruday ta, ipakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay ah. Anya, hapeng agsugal kayo dito eh. Asino tinang ibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak ah! Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang, auray agasawata. Isungahang ka man nga kundisita kanya, kruding. Kung namatlan no balay mo dato nga... Iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak ito balay, awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka, naawatam? It's merienda time, mga cardmates! Ag merienda tayo pa, ha? Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, ha? Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Talaga nga kasta, ha? Negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa mig sa tayong ag sok-sok. Sige nga Rod, mangantay upay. Madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, dya sawam maroding. Kumarit mo't nga rod no kas niya abagbaga akapang. Amuyo mo't ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at dya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rod ti panagsasaunan no ka apong. Tanotub nga rak iti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno matkit de, nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot, isumat nga rod ti addaan. Oray pay, no talaga matlaan na patagkakunwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na, kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Un nga rod. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagita nga ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Oray siya nga pulo lang minutos. Adala ibagakan ka, balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilaim. Dagiti pada mamanugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawid kayo kit din. Biyag ko datoy. Hangada kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang.
Iswasyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumad ang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang, Ammo kamay siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay da tita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de di asawa mi di garden na. Awan mo't anak yung asi kaswam. Iso tulungam di asawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam dayto. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di di asawa magtrabaho. Nana Intang, dahito matla ti amok apagsapulan ngamin, ti makisugal, linyak sa ngamin dayta, takanayo nak amanga baknok wa. Anya? Makatultulong akmat kin nilakay ko, baban dayta, tamanga abak akmat wa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng dayta nga raramidem. Di mo tultuladan ya asawa jay apo kok. Saan adumngag iti pamagbagaday jay. Ammo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa akaeskwilaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita na pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod no kasta. Nasaya at unay tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man na pong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray-guraan da kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa iti makatulong iti pada katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamidan niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardangan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga pukok. Sana sugalan ni Jay. Panunutan nyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman la balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Aday, income kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan, Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayon iti ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbanaw iti kas kada kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressin ti bagiyaw, gapo iti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangi sakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Wan nga raw, tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. Nagsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga ati paan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikat ti baos, ta sikat ti aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilangak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda, kakadua.
Unay matikas tuyin. Agkaiwaraman ang tirong-rong diti balkon. Unay kat ngaminan dagiti atat tao. Dalos da tao. Ngumwarada mat awara. Nay, anyat tantana butubam dita, ruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arum warak diti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbaga ak ninang. Da kayo man kit di timang bagbaga. Barang da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibyanganan. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag. Tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ken ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarod ken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo diti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti asyaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumwar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Ay, mabit lang, sir. Anya day jay, sir? Aday mawag ka na kami. Adda ka nagsusugal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino di kadwam dito malayo? No kayat yo, umaya kayo ay tionag, sir. Umayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agar-aramid, Rodiang. Tanumamwak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapon, tanarigat tiyag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uwain, dito'y tayo kakadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda, kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulok ko nga rod nga, agbisin kayo nga kakadwak. Han mata. Sige, ag merienda tayo pay. Tanabanog tayo nga nagna. Ngamne. Bayadan niya, tekanan niya. Ha? Nagbalbaliw siya, matan niya siya, wamapok. Di dan siya makanwag sugsugal dito'y balay yawn. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay, na.
Talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isudamat akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyak amo ano matmaturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Uwan nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay anasakay. Naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Hostal kulak! Di ka ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ti sakit ti ulaw. Agmamalasak lang arunan ng kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw tita? Si Kangay. Anak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsusuerte aktad ta, kadda kayo mata agmamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tagtay. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, so nga hangko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan ka di pa, Roding? Ikararagta ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita ijayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag. Karuruar na la iti kalman. Kahit kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Ano tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay.
Nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka idiro diyang. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatag tinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko ti. Panagsasao kanyam idi. Sorry, Rodiyang lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas jeti tratom kanyak. Sorry nga talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta Rodiyang. Saan mo na problemaen dayta? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti maistrisken ka. Adda ka asi ti Apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan baka. Kasta una pa nagbabawik gapoy timpak pakitak iti asawak iti kalabas. Kat ti pagyamanan kan pakaragsakak, uray pinakpakitak iti sana nasaya at ti asawak, si dadaan latta mga sikaso kanya. Nadungulat ta kanyak, isama ko na kasyak ti maysa akagasatan ang nakatumpong itikas kan kuana nga asawa. Tauray sa anabaknang, naasikaso kan nasingpat kanyak. Ingkarik nga ro di tibagik nga paman nga gimbagak, sulnitak tinagkurangak kan kuana, ket agsingsingpot akon, kat kaasi ti Diyos, nagimbagak met kat tinungpal ko dagiti karik. Alakastan, tugayem mo, tita. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot met lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, sakbay ti amin, kablawang kay pay iti naragsak a Paskwa nga awan labas, naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Ket sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Di Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay, da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera, di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros di Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji sa napudnonagan tintay drama, kastitiko nana. Dirman ang biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayen na pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakutan kayo at sismusa? Na, nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas taramid yo. Apya mapanyo si istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chis-chismisan da kadagiti kakaruba. Ay na, agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichis-chismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo ngamin nga awan ar-aramidem. Maturog mangan laang, Vanjay. Katgaputag damag da, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Vanjay. No kasataramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay na, makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yo. Awanan ti chismis yo. Umayak man pa nagbakasyon diti balay yo, Uncle Atong. Isarek kang pisa nga sa ako abado. Wala. Apay nagapam. Ay, iji balay Nagapa kami kaninanang, iso ang nagtalawakon. Kanya. Apay nagapa kayo. Chismusa mga minji kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak.
Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. At daya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbakbakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpaisumat. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, anggal, ada na lami sa danumyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, anda. Lukatam jay ref. Ada amin ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagreng jay ka na kamon atong. Napuyatan siguro Sa di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga magsel-selpon pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga rudan bakay. Ay na, anyat masidangay, angkal. Ay, nakaring kamot gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naalandawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahito pa nagriing ko, angkal. Anya, alas 10 ni tagsapa, nasapa ko ng kitden. Kawamag. Ay, napanan na tirita nga'y. Napan nakilwalaw. Naimbag pa'y ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kanina nang agrabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na jabalayan. Bakbakatan. Alahin kakit mga anay. Uray adda kam maligay inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mga minti style na. Nay, una yan ti kasta ala nga mamangmangan banjay. Nakangat tamay sasakam. Sapay nakashort pang ka. Anya mo dito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y. Asino tinagluto iti itlugan tay? Kasyak apay aya. Nagapgad. Kitaan nyo magbasit ti pa naglutluto yung atan Diyak kaya tinapgad. Husto laang mag. Kasta matasigod ti timplami kanyang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang jalinuto yung idirabia dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali asidam No din mo kayat ti lotaw. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan tada kay tinakata, darante. Diyak makatakdaran. Nakapwesto akong dito sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labangkal. Adda may. Adda dya abay ti washing machine. Labak man nagitibadok tani, adun timurang ko, awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab may. Nabanglupay na ta sabaw. Nabanglo nga, nakabangbang silang arudan, di paglabutab. Nagbasi ti labutab na. Asino gimatang iti dito asabun na yanggal? Niyan tim ginatang na iti store. Ay, ijay iling amin ti pagkatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No dita istor lang ay na. Man-mano tilako da dita. Kapilitan lang agatangam tawang mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay sumot nga rod dyan Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas dyan nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inana takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo Nagadong mati balon na abado na. Sangasakaw di bado na.
Kaya't asawon na ita, mabayag nga agnaad di ti balay. Impakada na, ti panagnadnan ditoy. Basta ko na namat nga agbakasyaw. Ngam di na matimbagan o aging katkaanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapani di balay da no adawayak. Ay, hanya, matikas ka biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmag. Sardinas, tuyo, tinapa, kanitluglat, masidsida dito yan. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. mala ta kasaritak man. Nya, matikas to yan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yan problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidaan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kayat mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Manggid ka. Tapno ada pangalamit ti igatang mo iti sidaam. Ha? Aglablabos ka na. Gaputa agul uli magkamilaan. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog di ti balay. Apay si kayat ti bumalay dito. Nalipatam samot tan abisita ka laan. Ni, unay kayo matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pangibilbilangan nyo kanyak ditoy. Ay, awan ka anakak asadaw, banjay. Ta amin na ka anakak, pasig da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwarta, kaslakuton matan ti pagkitkita nyo kanyak, angkol. Nagalas matikas tang aramid yung aulitugan. Agawit ka langan. Tama nga no, nyapay ti maramid kukin ka. Jak kayat ti mailawaan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan diti balayo. Katagyaman na, kadagiti impalpalamot yung kanyak, angkol. Sapay ko ma, tadi kay tumadidigray ti kasta nga raramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rurumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain kabagays. Ta nasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay wain, pasensyakan ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka ba, guys? Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao asadot da di nga anak mao. Ay, wun ka ba, guys? Grabe. Sano saan ama kasiday tinaimas? Agdabog-dabogan. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka ba, guys? Diyak mo no napanan namanang. Eh, unak man nung nagawidan. Tayo di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok. Nagdiretson ang nagawid di balayaw. Kaguran nakday jay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay ije balay. Payakas jay da di nga anak mau. Na adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Uwan siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbagaak. Nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakaasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanyak. Ala, anya ngay deta nakasako abinaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala anusam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laang talaga. Wana, talaga kasta. Apay, di ka nagawawid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak mo nga mino agin nawid ak ije balay. Ta dito'y magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak.
agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saan man? Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak tudar na. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yaday. Ha? Ay, apay, anyat pagkit kita am kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, ah. Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita ngamin nga da sa ngay ilinidar na akaaruba me. Iso ngay mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kayat mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga ron. Ay, ka inagumatang, ah. Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Urahin na, tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano saan pa? Sampay nga ron. Tawa mo na masasidaan dito eh. Kayat mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga ron. Tayo sarak ti pagnanagdan me. Ngam na San aga po ta makikuyugak kan kayat kamutan Di mo kumaikan iti sabanya kay papananti isusurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy ang masangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay! Agring ka man! Kita ang mamad dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Hay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanuga kiso ngayon turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw ka langan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay ka matrin! Kung naklano na singpot ka gayon, ngam nagalas magkayam to galin. Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wanan! Natangsit ka magayam. Kung namalan nakapimpintas mo to dagus mo mag. Saan mga presentable? Nagilat ka nagbangsit. Ha? Ay, no kasta. Kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa balya pagkamangak. Kaapak amin natatao dito lubungan. Ay na, nakaragragsakak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Ay, oo nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay da kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singir amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lak tayong tag-singir. Kalpasan na, agawid tan iji lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Kato mo na. Agayan ayat tang arudan. Naimbagi di balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apaan, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige Ngam, di nakpagtrabahuan tanay. Ipakpakaw na kon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, Nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kun ka. Imawagak, takayat ko lang ipakamo nga danobyok. Sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy baknang tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kaminto tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman nyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya, kita nanang. Tila ibagbag amat. Panuno mo la dayta anak ko.
Ngam awan mangirururumon kang ka. Ay na, aklunan nyo ka din. Mala sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banday, kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murag. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimmaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kung ametlan asino na madam iti kasarda, nakabani ka sa mangmanmandar ka na itaglututaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumot lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa daut. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay na ito. Wow! Agasem, nalpasan ti kasartang maringrigalwan nakpailaan. Anya nga daytoy, binalkot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam na ito. Kanday ti pa, bunang. Tay basit la abunang ti ginatang ka, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Ka agmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan na, Freddy? Katuan Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin Isungarod nga nasawa ka, tapno da katulong ka ngagtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak! Masadutak magtalon. Sige, pada samtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak. Makitam na ti agamgam. Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. Ngam, sana ka na iti trabaho. Meron kan to Sursuruan mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man tapim masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Papay, Agbati ak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inaldaw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadpadasan na sinahan, Van J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan naman o jaag trabaho. Layat lang na jay. Jakpot idandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat, ajak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan niyo ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, tiaggastos. Nanang. ay navan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala itirumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka itinasingpet kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawa, Vanji. No paluspusam, saan kan amakasarak itikas kan kwa na? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Ta para matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaakawam mo't sa bali apapana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon.
Ididamo talaga permi amarigata nak. Ngam idagbaybayag iniinot matan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oreadan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itay enjoy akong tagtrab-trabaho, akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apag-iskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigay mo, Vanji. Ala gagayam, ditan din nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas, iti tonggal maysa. God bless! Manang! Biyanan! Hello gagayam, manipod ka ni Kabsat Darnasan na apod nanagan, tintay patangatang akapadasan ita. Ngamsakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Shoutout mampay kani Grace Martinez, Criselda Ramirez, kani Mary Joy Dolnuan. Kastimanti ko na ni Kabsat Darna. Dear Manang Biyanang, istrikta ak no may papan iti apo ko. Jak kaya tado nga apo ko. Ti kayat ko kad may salang tagbalin nga apo ko, tadyak kayat tinaariwawa nga ubing. Kat isungag may sa ti anak ko ta talaga may salaang ti kayat ko ngagbalin nga anak. Iso ano mabalin, kasta kumamat iti apo ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Umadanen ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikrik na. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak nanang? Ay na. Gimatangak pa'y iday ti pado ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubeng, ginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka ba? Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko Ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga minti lalaki nga anak, para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat, ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Luta. Napatag ka kanyak. Ta anak kakit nga rod. Basta, lalaki ko mati kayat ko iday nga anak. Awat maaramidak. Ta babae may tinaipaay ka na kami, iti amam. Amuyo, nanang. Upat ti plano mi nga agasawa nga agbalin nga anak. Ay saan? Ni, saan nga? An-anwam ta upat nga anak. May salaang ti kayat ko nga agbalin nga apukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak, wano lima pay kit di. Basta may salaang ti kayat ko nga apukaw. Diyak kayat ti adaw nga apukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu nasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa, Lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan kuman ati pakibyangan ni nanang. Wan nga rod Angam amumat kang ugali ni nanang, naturay, di na kaya ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay adi na kayat ti adu nga apo ko bakit? Diyan mo Diyan di namang, tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami, dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapayadyak kayat ti adaw nga apukaw. Dinaw, Lota. Apay ayan, nanang. Apay ka din nanang. Diyak kayat tinangalaw nga ubeng. Diyak kayat ti agan anawa iti nawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Diyak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyante kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay,
Nanang, Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda, dagita! Di utuladon, ida! Isu nga ron may saka nga anak mi kun ni tatang mau lota. Tajak kayat ti adaw nga anak. Isu husto ti may sangag balin nga anak yun. Numabalbalin pa ikit di akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay, masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw lota. unay matikas tang aramid mon, darna bakit? Apay ay apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyangko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta pa nagsasaong bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da, ta awan natalgad at trabaho da. Hoston tamay nga anak. Sapay upat, wano lima ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngamkas jay mati magbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti ado. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ka ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano 6 kumati kayat ko idi nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay inam anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito'y balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabati kan dito'y balay. Ay una yun ti kasta nga itsuram andreng. Adapay atiw mo at teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. egit uray tabagbagay ko matbakit. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam dayta. Apay ayakas lang, papaubing ka, sika andreng. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang ito'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyak nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngamsikan. Kat, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awang mo dakas na. Nay, dakita katiin into narukong. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabahom. May mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid inton maluma. Ang mga numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagdagdagasam. Awan mo't si kaki di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? At damadlaw mo kinitatang. Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kanda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wun, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pa nagtrabaho. Saanan atay pasiking ti us-usarin na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwapo ni tatang Kunada mo't ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga ang asikaso ni nanang kinitatang. At dalay istrikto na nung naduma. Apay kastoy laeng ti itod mo aswildom andreng. Ayan ti daduma. Imbang kukun bakit? Anya? Dala. Ingka nga ron agpalisan.
Tamangan tayon no madamdama. Agsubliak ija ilay, tadama pang kugatangan. Nalipatak nga may. Kasapulak no biga day iti trabaho. Kano aya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ija ka mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agatling utak. Tapno mapreskuan man ti bagay. Ay, anya magtalinuto yung ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsit. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw kakadimanin, Lota. Ha? Aginaw ka manayin, kunak! Kwa. Uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Timot ko na kamay salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog ka manayin. Kanya nga rod ngay, at daditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabak nang kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresa! Umay ka man si Kadinaw. Apay ka din, nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngamsin iko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yung lati. Ay na! Makasauak manan no kastuilaang. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot a pagsikugunain. Kimutong pa yan. Gapo iti kasisikog na. Saan mat, nanang? Kasjay ti sigod apang magina. Di ka nagrasaw. Ang kiediti deng-dengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarunwan nyo mga adagaws. Di kay agpampanunot. Bay no manot ti kayat dangag baling anak. Dure aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mangbiyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulunganan. Ay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Day tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikog nga rudan. Anya maramidam nga Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko nanang. Aglaladot ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam namalpas ti inaw ko. Mayat tumanan. Sinaamsan jay asawam, Lota. Ha? Tapay mo ngay? Wala. Tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa ti 2 Uray upat ko mawan no 5 mayaten. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-anwam ayati adaw nga adnak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsak! No! Bak nang kayaw. Kan, numapadakilyo ida na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot walwal. Sadot dapay nga giskwela.
Di da kami ipada kadakwada Sa bali kami mo titi asawak nanang. Darasudos kayo kini nga gasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan, bakit? Anya? Maringring ang aming kininanang. Inaldaw sumanao. Kagura na ti maadan iti adu nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti na dumalula, maragsakan da, no adu ta po ko da. Kumninanang, kagura na. Ay, wan nga rod Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnadlapay lay di balay may. Tapumanaw ka nung takabagis ko. Taumakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da balay. Kat dumteng tumad lay takatatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong tata na impid ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyum, lakay. Wan na bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kanura ganak tayo di sa nga pulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayo. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayo. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamo yung mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laeng hinday ta. Ang mala, makamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yo dagita ang maibagbaga kada kayo, makamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta ti kayat yo. Anya kamuteng Andreng. Amom nga awan kadwak dito'y balay. Nga maladaw kapay laeng mo't nga agaway. Naggapwa manen aya. Naitagasak ijay balay na kumpare. Tayo nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumot nga awanin dalota dito'y balay. Basol mo lang No, payapimanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga ipagpagamot. Ingkakat agpulisan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Saan tainururay ka nga raw. Nangan ako na ije balay da kumpare. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa'y lang amin nangan itay. Nukasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wa na balayan, may ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker da gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para bakitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kung nakadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaeng tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga rot titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa'y no pupwersaan na jay anak kaw tap nagsikaw. Ay nisaan mo't tanagayatan damot aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagbit kayo mo ta nagpasyari jay balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apa ya? Marengreng ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwon na. Saan taong ungtan na mag? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid ko nagiti anak ta.
Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapul yaw. Naimbag nga oras yun, Nana. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagko na abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklakayan! Hindi mo karamutan ti Roma ka mga. Nagatindog pa mo nagkita ko kaw. Isumatla ka na yun ka amarabian na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kanyak kaya madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan Ang talnaga ay Kantay mo itinasayaan datoy. di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi Anya na itadeng. anya kondisyon ngay dayta. Masikog nga min ti anak mi, Nana. Anya! Kat no maipas ngay na, ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Tasyak, agsubliak man na ni jay abroad. Single mamak nga min. Isong agmay may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, tibok ko. Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige. Alahat to adeng. Ulit tagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niyo. Nasakitin akam ko iti napasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di ka daw iti pamakawan kanyak. Loka! Anay ko. Sorry, Mel. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! Huwag nga raw na ilaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Tadamag gayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo saan da kayo nga indarom. Huwag nga raw anak ko. Isunalaing ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang. Darin na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanaganakan ni Lili. Mapan ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanin ang maulit dayjay. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay,
Apay ngay adwa mo dagita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay nilili. Anya! Wan bakit iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulukan na kawan. Tsak kabailan nga awirin asisa dagitaw. Marigata nak. Sapay agtrabaho akpay bakit. Anya! Awan na ramidak no di tinangaklon iti amin. Nasakit para kanya kas may nga asawa ti inaramid ti asawak, ngam pinilit ko nga inaklon kan pinakawan. Siyak nga rod tinangaw awer kadagiti ubing. Ngam iti panaglabas ti aldaw na addaan iti sakit ti may sasingin kat pimusay. Iso atilangan may nga ubing ta adda iti pudermi. Imbilang kumaten nga anak, tanya ngay kat awan mat ammo no basol ti ubing iti napasamak. No maminsan makonkonsensya akpay kitdi. Gapo iti pananguy-uyaw ko iti anak ko ken ti asawa na. Gapo iti kinaado ti anak da. Tadyak ni namnama ti inaramid ti asawak. Iso ang mababainak kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Darna. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama, tigayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tag ngina iti tunggal maysa.